me mama akwaba edeba attention TV so. Attention we inspire you more. And the trending stories nature say ye the abremo. Say no money me ye ne dano. Ye de ne ekoso ewo Ghana ni na ne abonten so ni na ebrem. And the story no ye nuaba Obaapa Christy. Eko granting interview ewo Kingdom FM on the Fifi Pratt. Atwetwe nkomo efa na brabo mu hunsem. I say na o starting music career no ebesi ende. Na nkomo twetwe mu no na Fifi Pratt ebisa no efa ne ex-boyfriend ho. You say eno nso oka bibi efa ho. I don't know Fifi Pratt ebisa no say what rumors na ekoso ewo media no so ana efa Piesie Esther ene Gifty Adorye ni ono ankasa no omo ho ntopa no. When na Obaapa Christy Obaapa Christy echemu se ono de onte mohwe mama yenti Empress mbra unkwala abremu a wo kasa wo abre no mni ade na eden na wo ye unkwala abremu na like utubi ko school kakra utumi me ko JSS uko JSS on se started sa P1 Piesie speed and me ko division division school okay and I'm ba JSS adadiem okay nim se wuni manomanje Anomanje matidi Anomanje matidi no school na ni din dia dadiem okay matidi no eho na me ko school ba me wie ye no man ko jimi certificate no who said that jachel the mekazo umfande because okay because of the results no yeah bo free to am na me di first and no me ma dia pa ya tsena ba bia ya tsena na ya kire exams nyina me ho na me tonyo mo because na sen dada ko no mama ke na kind of yin ntime de nyame sheda no se me bagye giwe wow nya sadia nke be ha adwen wow enti me wie JSS ba man give me certificate minim de ete ba me jimi hudi se enkoyi ba hu se nyame eka so obehira wa obehira simple ya no because it's not about school school eyema bi no ba ya mu bi no enya no na bo aye so what you say obi ono mo a ni school edi aboa no ena nyame asa ka ho ntiaze no mo school edi aboa mo kra no wo show ma sitire mo asabi e ya na to say okay enti na meka say o say nyame nhira mo nipa yo defo so obehwemu pa na metumi aka che o say so obehwemu a obetira say I ready system no mo pa na eskafo e wo wiase mo na nkasa mutumi say bebre anko school eti ama workers no mo akoko ko school ye ne ye mo make do no kwasem it's true yene yakobo bo degree and ye aye wine and yene ye ma esikafo ni esika it's true asebo ese maka na nkofo person mo ka bo musu so make no correct ba me hu se ni nyina nso bo a se wo de obi abetimi aye wa abrabom enti no nsaten nyina nso ntimi nyepe nti I think that is good. The nyamia say the one go school no ni bi nso atimi abie enwuma ama omo ma school a obi cross certificate academy. Thank you. Yes, it's no, it's by the grace. It's one kwaje we set no. Your friend is saying no free school we beton ton your makakra. Me beton niema na menoa moton. Afi me ton cake. Na me money stew that time na me use sa fish we no pola no. Oh okay. Okay. Me stew so the neka. Oh okay. Na me ton niema bebre me ton cat cake. Me ton maton ice water. Ice cake. It dey be amokase we no me order number. Oh, menum dia ye me de kakra. Kakra bi kitso. O pa de de. De dia me pe. Wow. Me pa de anyo. Everton. Bibi de bia me pe. Wow. I wish you some what. Onu wo chira de anyo no. Grow queen uchi kra. Unse de anyo no de ma mema. Ese mema na no madura anyo no yanka sema. Okay. Hustling now go through ni na no from Kumasi me boy. Mbachai. Nice one. Yeah be no the back ra. I'm gonna say 2003. 2003. Yeah, something about 2002. Okay. It is that time ni na no wo Kumasi no release album ya. Pacha there be. But na me wo na me ankasa me release bi but once na me wo group bi mu ansa na me osuani betre nyuma mama. Oh, okay. So that group nim na de nyum na ye tu. Okay. Nyum na so pick up come up. Okay. Okay.
na nya me first time I made the studio no ne de but way me tia se me ngui na ma ye hu me mo. Oh, okay. It's Obaapa crown in the year first debut. Me pa try. A year international one, I guess. International one. Wow. One is so mu. It's so mu ze wo mu ahodo. Why na ma wo bora nyumu no mu ni ade Obaapa crown no betim. Do na wo pedum to ode ade. Me de enyum to no de from Nkola Brim. Ena mato nyum na. Ena me yobi a me pebre. Me nya kwadwofo. Ena de meka se meye nso no se unsa de bia nipa opese wo ye no ni nyina no ejina wo so wate ase wo ye ni ye nko ade anyame ebeka ho nti no sa unsa meka se e yo suani na de nyom no ebre Big Ben ti from me ne Big Ben ye adwuma nti mete me ho a ye from Knaman Funuba bia wote se me so wote ase nti from this ayi ko ni nyina menwom from Shebrese Sanfo wageme we your friend is saying wasue me nom ne ade nyina no de the glory nom nyina mpacho me ana me one na wo tro nyom no mpacho eh sa eni man for be try and try na me nkyere me ni pani pipa me kunu na kyere pa ba me de me nkyere wo aya wo X na okay wo forma me kunu ankasa me no sesi ayi sa me pesa me kan S ankam kan S asem oh okay me ka de me wi sesi an wase won yes de na yes be ya X into me nya hwe ma na dey ka de ko sesi a wo se de we ya be say X be ka bi so Bible se de atwam ni ya mani ntwam no ye eti wa nya hwe wa ntro nyom kra ma ho ne de nya hwa asem me se me kunu na kyere ni obetwa ye ntro one be twa mo ntro o wa ntwa mo ntro no kre no tro nyom ma no so nkyere no ye dey so no abon te se me a X abon answer me ni nyina pepe ono Oxford University awa X abon je oh me no pe e bi obey ade ase me kitso e bi oh no me chero wow yeah anya ba o tumi boa o say me yobi a nyame adom me bebre but the thing is me nkasapi on say ayet say de mfaso wo abeso no sa na me hu ni say nyame aye me so what ase abehu bibia so wo mfaso so wo hu ni me hye na me obi a wo de ho bo me a enwom no wonim kyerɛ kora na metimi ama o guidelines ama wo hunu enwom ani so de ete okay so wo ni me hye no yeah ene bia me no nam sesi ya no me wo me papa no mpanimfo bebre omutimi oso ba menya asem bia de pam pesa me de ma na de yanwom so ati ase e bia making a word bi ene odi aba but I can use it to do something okay that is me okay enti me ne so for love line no na ye odeba ase adwen so ati ase e bia obetimi enya chorus ba me ko studio a me nyum nyina me ana me to me ana me back me ana me ye bibia enti no like it goes it comes okay ase me de ba no de aba okay sa na ete enti na che say osuani die na ankasa de wo no no o chere gu pipa so okay asa to e de gu your friend is saying cassette so okay that time ana cassette wo ho no to no de wo chere ankasa ba we ni de aye say o wanya asem kakra oh dia na de share bed and you ko studio kra engineer kra timi my ensem so what you say because adwen kire mpanimfo se ani ba ko fotirim sa na nwom te wo pese wo kɔ wani mu a utie utie first na wo studio no bi be round my say o be wi amenwom na wapuno menente sa so what you say because maybe e bia na nipa no e wa ideas bi a wo de mawa it will help Ubetumi eyina ye say like with time no with or no a year pastor love no ubetumi eyina ye say o project o more oh yeah the enti american say no ye o ye me kuna me ne wo ho so what you say I had to say siremu yina wo we my former husband and now me minim say me ba wo bebisa and I'm just say na wo kuna wo ne no wa na wo we say me nim no baby akwa I mean, nim no baby akwa like me nim no like me hu na che
Okay. So what's the best channel? But here's the case also. I know so we say no. I know say yeah na maybe one can say oh me ex is so far as I want to know what banner still don't. Oh, the me huna ono will testify say me huna baby ogina bi asem me wo baby oben nko amekwa akochia no. Obekwa akochia no. Oh what day? And betumi aka esi obo say or life mu till so obewu. I know they are possible because I guess I know you're possible because so would yeah, it's possible. I guess it's possible. Yeah. Dia me pesa me chane say eya no kre. Dia nti eya no kre ne say me ne no woma. So eya no kre. That is so it. That is it. Nti no. Brai onya correct kra o. Eya normal. So what you say sabi. Oni obi eware na muji amonya atamfo. Eya na obehu na former your friend is saying betene de dada bonti. Oh me ex jai de me pese obehu me nkwala bi omonom ne sa ne manya na obo keke ka no. Eya woti bi say ema bi wo mo ye yes ade. Dia me pese me kire ne say. I'm not saying you. Meba. Empanimfo se de odanija ho. Enenim de ehyehyɛ ne fa. Asɛm bi a wonnim mu asɛm ne yenka. What you say? Dear ento won yen baabi a wonu ye yen ka wasem because wonim de wo ho so what you say enti ansa na wo bi bebie na no obekasa no onu nanim de wo ka enna ne nan na hye sampa bo nya wo nan na hyem abusuafo ye ni na ye te ye ne ye nua ba ne kan yo o say so obi ye wa de kra na ehyo kra o ye den a wo de beche no che say enti ono de o kirem so one omo eni ntokobia na ocho party kra ema Gifty Adorye no kra Esther baby chese obeside ono de oni obi eni nkomo enti ne ekoso wo media no so de on say ye kra Fatima makrama